Niwirigiro bwakwa ntuku yaku nitete na mbere bwega na ingukugwata ugeni ikiri nteto chietu cheru Thaa Mugwanja na rwa iri tariki 3 mweri jwa mbere mwakani jwa 2024 mbita MAUREEN KINYA. Tukiambiriria nteto chietu mukaririgite wa kamiti ya kigina ndene ya mbunge ya kaunti ya Weru Rakinya niwe MCA wa municipality Caleb Mutethia norite akariba kaunti ya Weru borie kiuria ngavana Kawira Mwangaza kiuria gya kuthondekerwa barabara ni untu kigina kia ward fund gaikirwe kiri MTF kagitene ukau kinya MCA Douglas Muteana orete akaribaba oba kaunti ya Weru borie governor kiuria kia ambasari ndiria bakwenda anabao bathethererwa na ambasari jini untu ni ward admins nibo banenkirwe murigo jwa kurungamira kigina giki na tebo MCAs bakiuria governor Kawira Mwangaza ethre agitaririria Weru ne naria milioni 2 ire ni untu bo bakurukire milioni 5 na ni 3 ake inenkaniri mbecha cia barabara bugetia mutea na unini muntu ombecha sawa sawa ndo betu nuntu ngavana na ajukirie mbecha cia barabara ikia naro na tumwire inyathiribu mwendete nkume imwe kuruja babwe ene yatukamwira uma bwe bwende ikugwirwa bugwirwa bwende othura buthithia atia na uni nte bwere ncha kugwirwa ende ankabwira o ibo watongo bwira unikira mpenda ira akuru baba etikairia umora bukari ugeto ogethira mukuru netikairia yeni oriari tende akuru bakara bakiuga ni urongo na nioma konjira yenu ire thukie ntura bukeja bwitia mutea bugetia o nuntu mbechi chiretere na chogeria ini mbechi chiretere na Nairobi na yoma sawa sawa bukeja bwitia mutea gintu gigwitwa ambasari na ni bundikire mbwire bugetia imutea gintu gigwitwa atia betere oni kwaria nao oni ni chairman ombecha chia indungamirite mantu ambecha ki assembly na ndungamirite county onde kwa unyande jaja unongugine kwandi sawa sawa uria ngavana arathithiri arajukirie mbecha cia ambasari mutekirite milioni 5 ki ambasari ngavana eja antu achokia cie milioni 5 anenkela ward admin ontureje ward admin wenu okay ikwawe abwe mbasa aja so sentiment ndone boja bwa wangombe bwa ringaringa mpi mono bugwatongo bwira ba mami naro tuthure ni ekuru 110 110 nai na tuburetere tengirie tuburete tembe chinga charinde tuburete tengirie 110 antu bangana meatu ebwira mantu bukona jatu ina nzu na tu meitha tu abo tutare tu mina ri tu abura mantu nuntu tu meibu tu kwando tuthikira kingirie kana ria tuburetere tebu turingaringira mpi mono endo nkorone kwanka igwa kiriro nkorone nuntu no engavana areja ng'ombe engirima kana ngana ibo gugwanko bwera babwe anengera muntu mwe ng'ombe mwe twamuringaringira mpi twi arengi jagige gundi kya nengane ngirima kana erere na nengera mutea bwaroko kama kwa mutea datu to tukwera ngavana ogwenju identify kundi bira bie centroimenti ituje twi na thina twi na ndina tabuko thimite thina kwa kera bumeno abuka ng'ombe no abutea ng'ombe niro tukwera ngavana tukalende twaranirie bibilia iriuga antu beri batitania batiaranire tatu tutireke ni ngavana antu betu tukalende twaranirie turikani atereni mtu akauma tauni ya akathukia speaker wenu aja uju na mtu akethwo ena thina Ayubu inore Bwana Yesu asifiwe mtu akethwo ena thina mutei inore negoro igora uga kamutea ari ithiringwe thaa inkanie shetani ajindo na nde tukagie na mantu jaria Murungu na twete miaka 3 twetigere miaka ezi thithia ni uchore na muti oriku uju ukethwa meri genge meri gajure uthithia uchore na uni ketu mugona bukiona mbecha iriku hiji na ndio mbo butiganeria na nditigeni kuinogia muno mbutethie miaka etigere 3 Kristo atha achoka tumeora gwagarika na umbere te sawa
Na ndetigeni tuache hii mchezo ya kuchoka nini. Uri ninde na karamu. Nabo akariba ntura ya Ntutwa Muthambi ni batemanite na kuruma amaramari baria barejire na kuthukia ndagata ya muro jwa mara iria bakuga bakiri ni University ya Chuka. Baugite nande akari ni bachoketwe nyuma kumania na kuthukangwa kwa ndagata ije mono anto bakuru amwe na ana banini ni untukwi kagita karia kinya anto bethairo bakiorokera ku Bana atori bantora ya Nteto wandia Muthambi bakererekanaga na nkinya kuthumbi imaramari ibira bakuga ibigitangite ndagacha kana mugogo wa muro wa maroro bagwatithanagia na ntori ya mukoma. Ucokie cuma yuba umugogoni warega gucokia kerwo ni kunyontora nyonti utikanyontoke udiona mbere gwikatia kunyonta udiona mbere kunyonta narega gucokia ito abakiratu kiandage kamuria kana murugatia bariuga mugogo utinyangagwa na koguta atori no aberigire kiriro na nkinya kinyamara kinene nturanie nukumania na chuma na winyangia wa mugogo yu gintu gitagwo mugogo ni gintu sacred kiasi ya kwamba gitonga no ukwe kwo twina kiriro muno nuntu ndakajieto ikakwa riu kuringana na bora tuicie nuntu tiumba kuriuge na ukichuma ira igutedia mugekururo kudia kina ina kamaguru aumba kwigwatira ugeukiyogata ukadiuka endiscrebu chiringi 30 chumi angiri magana nuntu tariu mugogo u tweragwa chume emwe yaumaga 16000 gato kuga mwana u oketia kera mwana kana muraka are gucokia nikiratu kianda kagia na ekato komutenta nuntu ne kauriro kawaro dete anto mauragira bau bariuga mugogo yura baruthirwe University ya Chuka withagirwa urwa kiguni kinene kwao nuntu mbere wakwa baturagia kinyamara na ntu bakiuragira kirirujirwa muro yu mathina maribo nuntu ndagaca yaunekire yagwa yatina rose mutano gwitwa Njoni ati aunirite bwathiete matiko makasiniwa ya kadugo ni agwira ku athiete ntukia matiko no mde ataroneka kwogu cuma igiegeretwe inikeci ukaroe na garina ga gukira ruci ukadija gwogwe togu no kau no kathi kwogu ni atari jiana amini agekuruma akuru kanona twana twingera kania kakabetia gakugwa ku ruci na gakarina ruci na muntu makaruka barikiritie na kuria ntu bara bagitangire chuma cha mugogo yo goichokia na ukaya kwithirwa batichokia bakagwatwa ikirumi giki no gwati munene muno nuntu njire gwirerio kirarebi utuko kwina monda egwire mabitukira rakenda magekururaga makiuga Nteto muyo mugwatanaga ukani mutogwate na maraunirite ku oagu kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Nayo kamiti ya kurungamira miunda ya Mwea Settlement Scheme ni bakuria ngavana Cecily Mbarire athithie kamiti ingi ya kurungamira ugaibwa miunda eje bakiuga kamiti ira yario yethiritwe kiga kana ni ari kinya na unkumania bakiuga ugaibu bone bubatere kuthithwa bunganene kindu rijo. Atongoria a Embu Mwea Settlement Scheme Management Committee ni marutete mavitia ugai wa mugunda wa Mwea uria wekikire ni thirikari ya kaunti ya Embu rungu rwa utongoria wa gavana wa mbere wa kaunti ya Embu niwe Martin Wambora. Guku makiugaga ugai uyu wari wa kimenyano na aria mabati kugwata migunda ino matiamiona na taito ciarikiriria kuvewa aria matari mavewe migunda ino. Riu county government mosire jukumu ya kuga na matayetekirie ni watho nikio undu cio guothe wavingicanire tondu ofisi iria gaga migunda yothe ya public land ni land adjudication. Tugisemania micemanio ya mingi muno kuria kwa gavana Wambora na Kithumbu niwe wari controller kana uria watwarithagia maundu ma Mwea na tumwivokete muno no ni gwacokire gutwikana riu undu ucio ni wathondekwa kinjeru wetu
Gũkũ rĩu makĩendaga ngavana wa rĩu wa kaunti ya Embu nĩwe Cicere Mbarire kũthondeka kamĩtĩ ya mwanya na nevenya ĩrĩa ĩkũrũgamĩrĩra ũgai wĩngĩ na ũrĩa ũgakorwo wa ma na waragania. Na hiyo ikifanyika, tunaomba Our Excellency the Governor na County Commissioner wetu waketi kwa haraka, watengeneze akamati ile inaitwa Dispute Conflict Resolution na ianze kazi mara moja, maana tuna hakika tungetaka kuona amani inaendelea, na kama hiyo dunia itagawa irudiwe, ni haki yetu. We are appealing kila mtu apate haki yake huko. Na varia atongoria aya marenda ikundi iria cienge irenda kugairwa mugunda munene kuri aria enge matige agukorwa akwiyenda. Ndipo tunaambia ngome, tungetaka wajifikirie hata wao ni watu wa Embu, sio watu special, na hakuna kaunti inaitwa Mbere. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na kirima karika 2023 gatuburetere ikinya kwa ikinya muthiajo wa kigerio kia KCP nyuma ya gutonya kwa mutaratara jo mweru jwa CBC. Kigerio kia Kenya Certificate of Primary Education nio KCP kirari kigerio kia kinthiguru gia kunenkera muritwa wonthe wa kirasi kia binana certificate ya kuthiria murumo jwa mbere jwa mutaratara jwa 844 kenda atonya secondary. Noria support range nko get from my parents, my guardians, my teachers and everybody around me. Support you, kumbonia love you, and then my teachers always there for me. Ni kigerio kirarunga mairwa ni Kenya National Examination Council kana NEC iria irirungurwa rwangirwa kithomo. Curriculum support officers who are been assured across the country that examinations have arrived in all our 479 containers. KCP yambirerwe mwaka jwa 1985. Exam haikuwa ngumu vile, ilikuwa tu hapo katikati. Itwa Priska. Mtihani ilikuwa ngumu sana. Ni kigerio kiria aritwa bagiragwa ithomo bya ithabu, gichonko, githweri, social studies, science na CRE kana Islam amona kinya Hindu. Ile challenging ni science kwa sababu answers almost zote zilikuwa zinafanana. Ukiangalia kwa answers inakaa tricky kwa sababu kama kulikuwa na question ilikuwa inauliza which one of the following does which place in the human vagina, where does the zygote attach itself? Hiyo swali ilikuwa tricky kwa sababu nilikuwa na confuse zygote na embryo. Female candidates performed better than their male counterparts in English, in Kiswahili, and in Kenyan Sign Language. On the other hand, male candidates performed better than their female counterparts in mathematics, in science. Okithomo kiri na max 100 na jaringanirwa jagakinya 500. Kigerio kirajukagia ntuko 3. Mwandike the ready after 28. Jumaine ketho ya ere exam day 1, Jumatano day 2, Aramisi day 3 turikia kigerio. Na bakwa bali very much rende kujithia kigerio. Kigerio giki kiria kithithitwo kwa miaka 39 kirethairwa kiri na mwago jwa mwanya igita riria minister wa kithomo aragitumiragia jawethire mtu uria uri namba ya mbere akigwetwa. These 23 counties that actually deserve our commendation and recognition are the following: Kakamega, Nairobi, Meru, Bungoma, Vihiga, Siaya. Number of candidates scoring 400 marks and above dropped to 9,770, 0.90% from 11,559, which was 1.10% last year. Now my distinct duty to invite the Cabinet Secretary to make his comments and release this year's examination. Karibu Wasili. The mark of the highest candidate rose 4 points from 428 in 2021 to 431
in 2022. Kethairwo akare kagita karia arito baria bakithithitie baragwataira nkoro na mauri kenda bamenya max ciao baingi bao bagikenera mpumi. Mimi nilikuwa natarajia alama kati ya 400 na 420. Sikuwa natarajia kupata juu ya hivyo. Chukuru iria ithithite bwega kinyacio ichirajokaia kanya kau na gukungwira na njira mwanya mwanya. Kirana 64 mwana umwe na max 404. Kwina ana 14 wena max 300 gweta 399 ana 14 na kwina ana bange ana 23 barabe na max 250 gweta monka 299. Arimo na achiari batatigagwa nyuma kuonania gikeno kiao kumania na buria ana bakurukite. Njuge omuthe twina gikeno kinene muno tukinyita maumirira ma kigeranio gya 2023. Ni kigeranio turauga ni historic tondu ni kigeranio kia mwiso kia 844. KCP nio irarinda gacha imwe ya muritwa kubangania utoro bwawe bwa rujo kiri baingi bakienda gweta secondary njorwa na iria irine gweta max 363 na ngenda wita chuka girls na mwisho ndathiria school ngenda kwa doctor. I'm hoping to join Alliance Girls High School. It's my dream school. I would like also to be an oncologist because there is an increasing number of cancer patients. Mbere ya mutaratara jwa 844 mbere kwari 7423 na nandejo umweru ni 2633. Aritwa nkurukia milioni 20 na batandatu ne bathithitie kigerio giki gya KCP. Murimo juria munene kiri kigerio ki jurari wamba bwakyo. Murimo juria jurachwairwa ndawa o mwaka. Examination cheating is the lowest form of intellectual dishonesty. We cannot let the reputation of our country and our children, as I said, be condemned to our own irresponsibilities. We've been given tasks, we've been given assignments that we need to deliver, and we should deliver on them. Muritwa uria watongerete KCP mwakene jwa 1985 ari Naim Samkei na wambere mwaka juju arari Michael Warutere na Max magana jana ja 28 na nde kigerio kiria gikathithagwa ni kia Kepsea. MAUREEN Kinya, Nteto cha Weru. Eta na mbere kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na chionkuruki. Happy New Year, out with the old, in with the new. My name is Azia Nasenya, also known as Cecilia from Pink Ladies. Red Brenda, and I'm playing the role of Stephanie. Pascal Tukodi, and I play Charles on Pink Ladies. And I want to wish you the very best this year. May this new year bring you new opportunities, new goals, Fanaka, Barak, new success. And may all your dreams come true. And I wish you all the best in 2024. I do pray that this year all your dreams manifest. Happy New Year. Happy New Year. Tunawapenda nyote. Keep it locked on Pink Ladies. Continue checking Pink Ladies on StarTimes. Have an amazing 2024. Guys, Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujonda kurete tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tuwakuletera mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy jumutu. He, juna mwaka vitamins na minerals. Anti ndeborugere. Kutegewe bombo ekete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride.
Try Meru Heights Luxury Apartment. Experience the world of Meru people like a local. Stay in a home, not a hotel. Whether a single, a couple, a family, or friends, Meru Heights will provide it all in a nutshell. Set within a walking distance from Meru town and the Greenwood City, you can experience Meru beautiful sceneries, facilities and services as you live in a luxury apartment surrounded by evergreen scenery. It's strategically located 1 kilometer from Getembene on Kaderi-Gedongo Road and along the bypass. At Meru Heights Apartment, you are assured of sufficient clean water, 24/7 security, spacious parking, and an ample outdoor space with an aroma of different flowers that leaves you more relaxed. We have well-furnished 3-bedroom self-contained ensuite with a natural surrounding that gives you a cool breeze, fresh air, and a skyline view of Mount Kenya and Nyambene Ridges. Call us on 0748 663 210 or email us info@meruheights.com. Meru Heights, the home of your unmatched comfort. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Nguku gwatogeni oringi kiri Nteto chietu cheru Thaa Mugwanja angechokera na chionkuru mubunge wa Mara Kareke Mbiuki noritie Rais William Samoei Ruto ethwe akirekereria kigina kia NGCDF na mpwe mbere ya chukuru icho kwa kiumia twetete aria augite aritwa baraba ingi batina kigina kia guchoka cukuru. Warira cukuru ikwirigirwa kurugurwa kiumia tuthiite nabo aciari bakiraraga kuthwa biongo iwagia babichi. Mubunge Kareke Mbiuki wa Nwembari Nwenge ariuga gutire nwandururu bonete ya mbacari kuma kiri thirikari nene. Niturarire ntwarire thigunku ya Christmas. Igoro niturakaribicire mwaka mweru. Kana tiza sawa. Riu biongo jietu ni back to school. Na ninkolomba thirikari ya William Ruto nuntu naweta ikijire na sofa guteno nduru no emwendete ya CDF na betu nibakwenda mbasari ni sawa. Kareke ariuga atende magana maritwa kuma kiri gichigo mbunge kia Mara iba kwirigira mbacari ino ende gutire nwandururu iri ogo mwanka thaino. O every sublocation twina yothe ni wa Mara constituency na twina sublocation kulukia 50 tuli amwe tunenkanagira 400 vile ana baba oda wega baromera Kiromi primary school bagwata max 300 na tunawapatia 10,000 na vile wale wa C+. Ariaragia ino ari mbari cia Kanyambo gutetheria mwariricho karemi ku rehabilitation center kumania na utumiri bwa ndawa cia gutogonia ire imuragaragitie kiongo. Ndona karimi
maybe ni abusete wirwa ako ni abusete wirwa smoke kana genta kiu kingi ugu genta kiu na rĩu ntu nitukwenda kumutedia asoka back to factory setting asoka ari before covid asoka sukuru arikiriria aratigire gukurukira kirwangi ngitugwita Kareke Mbiuki Foundation imeamua na ikatoa pesa ya gujia karimi dibitari kenda atweka rehabilitated kana ireta kwa rehabilitation center kuringana na Karemi nethe mantu ma muthukiria kwinuka muche kuma cukuru kagitaga corona. Nilianza shule wapi? Okay, I start primary school. I went to Ruta Satellite Academy. Then I went to Kariakomo, class 4 to 5. Kindly, can you keep quiet? Class 4 to 8. Then Corona. then Corona came. Yeah, basically that's why I came back home. And then, see, me, I was not bad. I love singing. I love music. Sinina waimbianga. In the Corona, kale mbe aba kutika sukuru ntuba Corona. Ntina da wekalide, nkizande dira kale miliu na tu kirongo story zako. Nkizande dira kwambilia kale akange. Dari gwandagere kumwariria ingi gwatuika riu gutebunkarura. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Munini wa rais Rigathi Gachagua ni atumite ikanukia kiri antu baria bakwenda gucokia makundi ja marege ni thirikari akiuga thirikari ni ciatirite gutigira makundi jaja ni ja kuthira rutere rwa Kirimara. Miario eje yawe izite ntukuinka inyuma ya borithi kugwata antu arume nkuruki ya magana jairi bakiringanithwa na gikundi kirege kia Mungiki. Be very truthful people and don't be intimidated by these criminal gangs to say there is no problem when there is one. Don't. In the year 2006, 2007, 2008, vijana walijiunga kundi haramu. Kiongozi yao akawatuma for forceful circumcision of our women. Wakanajisi watoto wa kike. Wakaweka kodi kwa hardware. Wakaweka kodi kwa stage. Wakaanza kufanya tax collection in Kenya. Ikaenea, nobody could sleep. Ukisema ngwe, wanasema utakuwa kuja kuchukua kichwa yako. Kweli ama uongo? And it caused fear, especially in this region and Rift Valley. And it took one John Mechoke to say, no, that cannot happen. This is a country of the rule of law. Now vijana, mambo yao ikafika mwisho. An attempt is being made now to revive that criminal gang. Na hapo 2 months ago walikuwa wameanza kwenda kwa stage kuchukua pesa, kwenda kwa hardware kuchukua pesa, kwanza kuandamana na wamama. Mnataka tuwakubalie? It cannot happen. And so I don't want our leaders to be intimidated. Now watu ni watu wachache. Na hakuna vijana ati wanachokota pesa wakatumie, wanapelekea huyo kiongozi yao 90%. Yeye anajenga manyumba everywhere in the country. Anatumia vijana vibaya. Ile sisi tunapinga ni kutumia vijana kutoka hapa to engage them in crime. We have a responsibility to protect our young people from being misused by anybody to engage in criminal activities. Na mtu asituambie ati vijana ni ya jamii yetu. Hao wakina mama walifanyiwa hiyo vitendo baya ni wa jamii gani? Ni wa jamii gani? Hawa watu ya matatu walilazimishwa kutoa kodi ni wa jamii gani? Hawa wasichana walibakwa, wasichana wadogo ni wa jamii gani? Are you telling us that because criminals come from our community waharibu wa mama wetu tukiona? Let nobody tell us, Your Excellency. Na mimi niko tayari
if there is any political price to be paid to protect these women and our young girls, kama kura itakosekana kwa sababu ya hiyo, afadhali ikae. Afadhali ikae. We cannot. Hatuwezi kubali. And I want to ask our young people, tafadhali vijana wetu, msikubali kutumika